Gणतंत्र दिवस परेड प्रस्तुत सामे सात गणतंत्र दिवस परेड बाजू सत दिवस परेड पर 11 कंटिजेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन प्लेन हाजिर है। परेड को मन से गुजरने की आगे प्रदान करे सीमा mi puite chuang ole मन से गुजरने की नंबर 1 कंटिजेंट आगे पसीला 20 कदम गिरते दाहिने चलेगा दाहिने और Parade Commander SI Phanga ania nampon zar sibai bu turama minor shoi saktu te hi government Hnahthial College NCC te ania ang commander hi senior under officer Remdal Haka 67 yani High Secondary School Girls Tehnia at Commander hi Si Kong Son Moi Class 11 Zirla yani Tunay hiyan Government High School Boys Ken Hampon Zar Sibayan Bukleka ang Commander hi Lalian Moya Class 10 Zirla yani Kay Chuauhnuna tunay hiyan St. Stephen's School ten Hampon Zar Sibayan Bukle kani Government Southern High School ten tunay hiyan Hampon Zar Sibayan Bukle ka ang commander hi Benjamin Valan Kaytia Class 9 Zirla yani Public School Tehnia ang commander hi Rajiv Valai Sobi Class 10 Zirla yani
Lamla ni nami class 7 kai shoy na noya government middle school 10 Lampuan Zart Sibay at book me kani. Tuna kan mume tehi government model middle school Kenya an commander hi Rolupui class 8 Zula yani. Government High School Girls Kenya and Commander hi Hnahthial-ah Republic class 9 Zirla yani. Ramon Puya class 11 kay Shoy Noya. Hnahthial FB Higher Secondary School 10 Lampuan Zart Sibay and Group me kani. Hnahthial Government Higher Secondary School Boys 10 Lampuan Zart Sibay and Group me ka ang commander hi Chuauhnuna class 11 Zirla yani. Sian du takteu Kumin India Republic Day voisom sari pangana hian Republic Day Sibay in Zavain Kabu Acheu Heni chin chiatla taka hian Kumin sang ni som ni pali in Zavai tan kum tha Israel dale mal som lai na bur kum cheu ni se katile mai in Zavai in du sang na sang berkahlan Acheu Kung saan zakwa somnga January ni somdi parukan India ramchu mipuiro re naram dan rogwi taknuaya in tuklang takachango kanne thina ni turin kan fuai tu kalta tekhan lungthum an lokhum toa voin hi India dan pui India Constitution kan man tan natanga kum som sari pangana alonita lomom tak zet ani Kum som sari pangachu nga India ram mason na thile thian ro puina chuan loma kum som sari pangachu in India ram chu kove lami mi puiro re na ram lian berle ro pui ber pakata lo di indim heta a nam frang zainang lo tak le om khom na ram ni ma se a chu nga cheng mi pui te in kara in pum khat na le in lung rual na kove mi muat chiang takata la ni ani fo te hi achuanon tak zetani India ram in ma son chome rual hian Mizoram pun zo in ma kan son chome zela kum som ni kalta chu patin te thil nei le nun kum thil le tila kan ma son na hi atakin kan riak fi a thio me chu tiang bokin Hnahthial district point kum san ni som pakwa kha district headquarters ni in district puitengap kuan kan ni atrangin masona tam tak atakin kan buin kan fetar renga district ina kempel masona rural mel dom tak kan muzeli ro pui tak seta kun local zel tura po masona kuan kin chatak kan mucho zel ka beise ani Hnahthial district do pante ni mase masona frang kan mutei sarkar department frang tele kotlang mi puita tan ruana zara kan le ani di kasia tanem nga takat ko impekinte
in Chuauhnuna za na chibai kabuk mon acheu district thari da kentel mason na tam tak jinga ni puite nei zona nge nge zo kan nei teina district agriculture office chu July sami somni le pakat khan hun alo ni ta a tun din muna eri samagra tru noya sil farmer somrup pakwa omne kin eng farmer te than chu ko kun hi department ni le sakri Hnahthial district ki Mizoram pum wap po mai mo pamangang khoi lama ti Travel district zinga kan tel neka kan mason na hiya chuanom tak zet ani Soil and Water Conservation Department chuang RKV away le nabat project mangin Hnahthial district chunga wang tlang wa tui ko na tui zem community water harvesting tank pali miman wa tui ko na tui zem individual water harvesting tank som di Pathum te asiam toa eng ba ka hian chung ko nga mazat tam check dam dense terrace contour tents te siam saktoin chung kot som ni pakhat te nera athonin tuipai an sento bokani Environment and Forest and Climate Change Department point nungcha ramngo mala environment ti chelo zonga maso na khente na Heito panchua mek zela ni kum green Mizoram de le weme de den chen kham thing tria sami le zatum lai an kunani wildlife protection campaign ten le thina nagarvan project tu na Hnahthial South 2 le na Hnahthial South 3 wam chunga kal pui me ani lui dunga sangha le tuya cheng nung cha te hum ha apoi mo le mai District Fisheries Development Office malang nain sangahum halte na sataka iral chintu thai chuan inu suat de kui chume iso sami somi pathum khan tha ania thai chuan inu somru quintal ga set manani nikum July kha khan Hnahthial district puma sangachi Indian major cup le exotic cup nuai hi sing khat sam khat zaruk som kwa lai mi puya dua piang te na khal chu ania sanga chi an khal la hian za som san lai subsidy te sak ani heng he ani government Hnahthial college ha tun academic session a hian zilai za som li pakhat ani ziak lu ta sang ni som li Pathum BA pass result chu za songa pakhat le point som sari paniani se Sustainable Development Goals Symposium Local Immersion Program for Higher Education Institute Mizoram pum inti siang na government Hnahthial college team ta chu pakhat na ania lo mana Mizoram sarkar kan ne na tangin poisa pa cheng noi khat andong an chuan le ani government website what samni somni Pathuma po government Hnahthial college Mizoram puma pakuana din mon an hau papoka an lom puyo minan chuanom takset ani Mizoram inna na ber agriculture lama Hnahthial district chuan van de khap takin School of Agricultural Sciences SAS kan ne ya ei agriculture lama ei zong du tele ataka thok du tu te tan ri namun poimo takania RIDF sum mga administrative building le academic building ta chu samni somni Pathum khan lo feltonin boys hostel girls hostel le guest house le staff quarters so ke sabme kan boka tuna hian mi songa pakuala training an nei me ani agriculture department po in PMK swain way a ro tin khol na cheng si ko manchu mun somni pakhata an siam to a teng te zo som pakhat lai thuam chan nan thok to dok ani RKVI noya pam zo la so la pam cheng roi ngaman sak ani to a thai chi le tha le ran nung tha na lo kan hem tak lo le tu te ne na tho na sem chua ani bok Horticulture Department chuan MIDH samni somni Pathum somni palin noya Hnahthial district chunga ko rang beneficiary thang chuakin Mizo marcha sunlu dragon fruit le thai dang te an chin tira heng beneficiary te account a hian bultan nan poisa vai ba ka achi tu tele man ro ram te an pe bok ani District Hospital Hnahthial lam soile do nila Hnahthial-ah hian CMO office building
at sakzoto ania luafel anito ngenge ko nga masata health and wellness center sakzoto niin luafel ngalan nia sorkarlai kui health scheme PMJY Golden Card le Mizoram State Healthcare Scheme tachu district hospital man le kan nia mi kui wang klang te kan lo kui he ti khian kan lo ma aro kui kan pita zet ani District Urban Development Office Malak Hnahthial District in Bawrhsap na tu Hul Ramlui Hilkang Rama Solid Waste Management Center sang na tu Ramsu Atifel to DPR hi paper tre pa dito Raylo Tea asak mahitan di say ani Housing for All Kalpuime in beneficiaries na Cheng Singru Chau Pekto Ania in District Hospital here Urban Development and Poverty Elevation Department Malak na bukyan Patient Center Patient Attendance Center Cheng Loy Sumtum Pariere Sing Rian Zet Seng Sak Meng In Sak Zon Yun Chuan He Building Hian Kual Ku Atanga Damdo In Pan Tu Tek Atlona Ken Nanuan On Samzo Apedona Ahare Le Ani UDNPA Department Malak na bukyan Hnahthial Kop Ni Chunga On Samzo le pel fai zo ko pol ho pai ani theinan ge khang khanga garbage truck to January li sam bi som bi palia tang kha kan tan tir ani bok ani PHE department lam lo clear ve le ila Hnahthial Watson division chuan sam ni som ni patum chung in parzo composite solar water pumping scheme noya parzo rop buile thil kam mi puitetan tuipe na atok zo to mat tui po lotling taka pam so ani ngan wea solar pumping scheme te po hi lotling taka zo fel ani bok pakhan la leite solar pumping scheme pahina darzo solar pumping scheme le pahina south chong kui powers solar pumping scheme PWD Hnahthial division wea kongthar formation cutting KM som nga pasarili meter za kuwa som like to aniya black top in hi KM som pakhale meter zari som hi pangati siyang to niin concrete pavement hi KM som parugle meter zari som tum baka kalva som rupa kuwale protection wall meter zani som pariatas tui muntang kanga siyang to ani Power and Electricity Department Hnahthial Subdivision Office chuan Hnahthial District chunga mi puite chak mi puiten chat laglawa kan mureng theinan thei to kan chu athina National Bank for Agriculture and Rural Development labad loan nak mangin pui zawle pui ka zawle pui ka zawa le wan nei tu te tan power supply pe ma tur chu zo fel to niin kon thei turin pe fel ani to ani Hnahthial 33 kV substation tuan chakzel ania sangaut DC2 Parzol Hnahthial Chanmari Hnahthial electric venga te distribution transformer atharakha ani bok district mundanga po power supply thazo ka kan thinan thei to choin thap tu ten ma an lame bok ani school education lam longai khale do ila Samagra Shiksha Scheme Galtangin Hnahthial District chunga zitna in mason theinan theito panchua meka mason na sang te zinga Hnahthial DO office po lungle tangin in lam fel to April sami som ni patum matangkhal kham full fledging ka function de tanta ani in government higher secondary school Hnahthial science building tour che loi za songa panga sing ko sang service Zat se min sakme kania samagra siksa nuai ahian elementary school no pang somma thena tur hostel po government middle school Hnahthial-ah sakura ruwa manani he nahi central sarkara atunai tu PAB na approve fel kap to sanction bele ulchan na ani kami ba kaya samagra siksa nuai atho secondary school no pangtan government southern high school Hnahthial benchanin hostel thardin kurang malak ne ani bom zirti to training na muntu dai Hnahthial ko samagra siksa anwaya
คนตัวระบวดใส่เมฆนี้เจงง่วยจะลีสมทุ่มปัสสริสังชนเกินตัวนี้ได้ดินกระตูนมุนีเดินลุงระมาเอ็นเฟลโตอันเฮเฮบิลดิ้งสักนาตันถ้วยเฮซีอันนี้ทีม government school high school ปางโซจู higher secondary school หลานกายตูรินมาลาเมกันเนี่ย science subject สิบเทตูรันว่ามันเนี่ย building ทารุตูโปเจงด้วยสนิทสปทุมมังสัตตูทารุตูนี้ PAB สังชนโปหูโตอันเฮเฮ Rural Development Department มาลากหลานนั่นลำเวทุ่งมีเราง่ายขนาดโลนี่ละรัวคายโซกานาเทียดิสตริกมีคุยเต้นมาโซน้ำเมลกันอยู่เทนาน Rural Development Department เตปอยน์เทโตปันชัวเมกามหามากันดี National Rural Employment Guarantee Act หน่วยHnahthial District ขวาสมทุมปัญญาทางอินจงการเลยมีสามสรีเลสมลีอันอมเมกาสามีสมดีปัตตุงสมดีปลิชูเงียนนี่จะอินโนนะนี่สมเรียบปักวะอินโนนะเป็ดชัวโตอันนี้ Rural Development มาลากนะปักขันมิโซรัม State Livelihood Mission MSRLME ปักตบาลสามีสมปักวะอัศมคา Hnahthial-ah Republic กัลคุยจันนี่ยาดูนะยันอาดีบล็อกหน่วยMZSRM staff ส่งประกาศอมเมกาก็สมทุมปัญญามาลามาตัลคุยเมกานี่ self help group จะรุกสมทุมปัสสริอมิน member สามลาสนิสมทุมปลีอันในเมกา self help group member 10อันมาโมสุงปุกวลตู revolving fund เจงไว้สมลีประกาศเปกตัวนี้ village organization สมทุมปทุมกันในบกาอันนี้เรียกว่าตัวสตาร์ทอัพโค้ชเจงด้วยสมดีปทุมเล่สิ่งนี้สางาเป็ดชัวโตอันนี้บอก village organization สมทุมประคัดแต่เนี่ยนะมีชุมเชียร์จอกเตะขายชัวนัตัว vulnerable reduction fund เจงด้วยสมดีปรุเล่สิ่งาเป็ดชัวโตอันนี้บอกกันนี่ไอ้บ้าขายานเซฟเอ็มรูปเต้นนั้นไอ้ส่วนนับบุญตันนัดที่เล่นนัดตัวอาตาสุมันพูกตัวPaysa Community Investment Fund เซงด้วยจะรุกสมนีปัสสริสุวิโอรัมฟังกันเนี่ยนะเป็กชัวตัวนี้บอกมิโซรัม Rural Bank เลย MZSRLM เตโตนั้นไว้อะเด้งโลนี้เซลฟ์เฮลป์รุกสมนีปันเนี่ยนะเซงด้วยสมกัวเป็กชัวเมกันเนี่ย Social Security Scheme มีเซลฟ์เฮลป์รุกเมมเบอร์ตั้งโซ่ในอีอันนี้ตัวบอกอันนี้Hnahthial ICDS project หน่วยอาญาก็สมนิปารุกะอันกันวันนี้เซนเตอร์จะส่งปังอาเมกา Hnahthial ICDS project หน่วยหันน้าปัง beneficiaries เพียงที่มาตั้งกุมรุกมีสามีจารุกสมทุมปันนี่เล่นู่นน้าไปเล่น้าคมจันนี่สมลีปักหัวเซ็ตอันเมกบอกอันนี้ District Child Protection Unit Hnahthialช่วยน้าปังแต่ดิ้งละจันบ่หุ่มหันสักเลยเวนหินป่วยหมดเสียเฟียอินKumin Chungkan Awareness Program, Sensitization Program เลย Capacity Building Program ทั้งakal kuiแล้วบางเต้ปอยคอยได้หลักการเวียนหิมันนี่ที่นานกันนั่นเลยโหดิ้งแต่มุนทั้งอัตารินกลุ่มสามนี่สมดีปทุมสมดีปริชุมการ Sponsorship Program หน่วยอนุกรมสมดีปฏิเทนละขัดตินเจงสามลีอันนี้AVK Hnahthial Office อะไรตัวปุยนี่กูอัดต้งแต่เราโผล่น้ำมันรัวโหดเลยนะ Custom Hiring Center จู National Initiative on Climate Resilient Agriculture Project หน่วยคนนี้อ่ะ AVK Hnahthial หน่วยปุ่นทกฟ้ามาปนิตจูสามีสมนิปนิสมนิปทุมสุงคาร Biotech Greasy Innovation Scheme Application Network Hub MZU จวน DBT Biotech Kisan Hubไต่มันตะการโถทินวางิน Progressive Farmer Fellowship อารมณ์ด่านโตบกอันนี้ District Animal Husbandry and Veterinary Office โปจุลาย3นี่สมนิปขัดขานดินนินตูนดินมุนา DH and VO District Veterinary Office เลย Mobile Veterinary Office Unit Staff ที่อาวาอินส่งปังอาอันเมกา RIDM หน่วย District Veterinary Hospital เจงด้วยจะสมนิCVO quarters เจงหน่วยสมเรียนมันเตสักเมกอันนี้ดิน VO quarters เจงหน่วยสมว่ามัน
ปางโซเลทิ้งสายไปสั่งโซโตอันนี้บอกบ้องวุ่นตู้เลยบอกวุ่นตู้มีสาสมทุ่มเตเนี่ยนะsilage jump รันโจนะเสพชวตุ้มเนกันเนี่ยอดงตุ้งตุ้เตhi training เตกเนกอันนี้มอริงการันโจเลนิมดำโดยเทียสารเรียกจุรันวุ่นตู้สมลีเตเนี่ยนะเสพชวจีตีร์เมกอันนี้บอกรูทีนวักปางายะรันดำโลเอ็นโคเล surgical operation อามาหมดตานโถชินันนี่อ่ะอุยอาชีดันนะบ้องเกนัชีดันนะวกกูชีดันนะบ้องโนเชียดเวนนะบ้องวุ้นนันนะเวนนะดำโดยเลเกลกูชีเวนนะเตเตกชินันนี่อ่ะวกเลบ้องชัชีมังอินรันบุตัวมาบอกอภิยามเตตาอันรันเตการายสักอันนี้ชีบอกPolice Department to in tepo in di puite kan him te nan tha tha lawin nan thok ringa mamo tham tepo sarkari an mamo tham tepo sarkari na ta to in a pe chove bek bokani Hnahthial-ah Conference Hall thar sakchu November ni somthun san ni somthum te somni pathum khan u Anil Sukla IPS Director General of Police Mizoram Chuauhnuna hong to ni kum khan ke somriat paruk zialuzing zialunin he ziga somko chu man ania he tilruk za somriat chuang lai mai chu mule ani boka conviction nung red za somkwa lai kan ni te hian kan police te in peng male thorim na ba ka antum rusia afil fia chiang le in kafia lawm emani ni kum chung kan heroin number 4 kezi khatle ram za sari som sari pakhat lai kan police te hian an mana rui lo zor kai hoya yang mi so man bokin zu po thanem ta an man bok ani kum masalam nen khai kinin heroin number 4 kan man an man hi za samruk pathum point pakhat pathum lai na atama Hnahthial-ah thing sai hom chunga ni kumatram kan MVX bo chiami zathum somriat pangaman ani to a mipui e kong pui ahim takan chenrel theinan traffic police te poi ngor takin duty an kalpui ren bok Hnahthial-ah chuan traffic rules road safety baka cyber crime chungchanga te awareness campaign te nein police te le wangtlang mipui te tho hona athal jok theinan NGO o tu te ne kom ho na am nei thin bok ani ni kum tom lama Mizoram chuan MLA in khan pui kan le ya chu ta chuan pul kan chief minister zaom ta ulal do ma kai ro sarkar thar kan thang tiga he sarkar thar hian mi te thok mina ma mo le am ti kan fia chu wangin sarkar in mi pui te thatna le ma so na tura ma alang na frang te nasazo turin nasazo ka troyong turin ni puite kan som ta me wani ole thal wa ek char hun kan mang chau me ka huwa rovin ramakam du le don le mai chu wangin Hnahthial district ni puite fin khur tu le mi tu ma ram ti kam tu ni lo tura thei to chu fin khur turin wa takin kan in cha du bok ani Boin Republic Day ro pui taka hian kan dan pui min siam saktu te thora kan seng ne kan ti fiain keini mi pui te poi ne dan pui lu ji hi fe tharal ila ngai lu le zuwa sap gurin ka som che wani he constitution thil tum poi mo tak chu dam in pum khan na le in lung ruana ni ti rengin kan in una na hi won mun zel apoi mo le a chu tiam pu chuan ke ipen zel ang u lawm jai hind Vinia kan parade commander SI Zairem thanga khongai lo chok se Second Commander SI Himi.
Vina Anam Contingent Pahat Kanne Government Hnahthial College NCC and Commander Senior Under Officer Remlel Ngaka 6 July niya kung ilaw chuak sila. School contingent atangin loman semna kanenga loman pathumna atangin kapuang dona loman pathumna dong tu tehi Moria Public School te ania an commander Rodi Van Malsomi lo chuak se pani na loman dong tu te chu Government Higher Secondary School Boys te ania an commander Johan Larem Thanga class 11 Loman pakhatna dong tu te chu Government Higher Secondary School Girls te ania an commander Si Kong Hon Moi class 11 citation kan nakha kan nei le lo nga loman pathumna Moria Public School commander kha khong in lo chuak sela citation khamin lo don sakse pani na loman la tu te Government Higher Secondary School Boys commander kha lo chuak le sela Pakhatna Government Higher Secondary School Girls and Commander Kalau Chuak se Consolation Prize kan sen chun zomanga Government High School Boys kan Commander Nalian Moya Adota Lawin Ring Turin St. Stephen School and Commander Arlan Nunkimi Government Southern High School and Commander Benjamin Van der Puya. Adota Lawin Ring Turin, Government Middle School and Commander Betsabi Van der Nomi. Government Model Middle School and Commander Raunupui. Adota Lawin Ring Turin, Government High School Girls and Commander Melina Rempui. FD Higher Secondary School and Commander Ramon Puya. Tizong kha loman kan sem theite ania loman min sem saktu kan khwalian kan DC sunga lom thu kan soye